Birdemirek maturatıp görünürsün cemaat. Sizni de ezgin alga getirik indi bulaya karak kelik. Bir kere bulmayıp mikrofon kumaşaları keligiz. من مشت درت ديش مقاسم من مستمعات شكاية أي مشت نيجي بالسرعة دي بيجي يمشي يونا يونا ترى وإذا إيش تدرس لازم تاخد مع ذي من بس جواب بس الله بيسيكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli rayondaşlar, kilgen konaklar, şakırıp kilgen, işitip kilgen milletteşler. Müslüman dünyası, Kurban gayetini bilgilep üter günler aldığından, izge garefe gününde, Krasnoyar ağıl halkı, dindar kişileri, Allah yurtuna iyi bulalar. Ötken gasırның 1922-1924 yıllarında Krasnoyar ağlına nigiz salına. Nihalitesi 100 yılga yakın tarihi bulsa da ağılda mescid düzülmeyip. Nihalitesinin şuruşunduy bulan. Dünyalar özgerip, halkımız ruhu yanarış kişire. Ülkenlerimiz bilen birge yeşler de dinge tartıla. Olaygına da tügül, imanға kaytı yolunda turdan turu yerdem etip, şahsi akşaları hesabına matur örnek көрсетip, Allah yurtun tüzütüşüler barlıkka kildi. Krasnoyar ağlı öz tarihinde yana bit aşa. Bugünden bütün ağılga, ağıl halkının көңіліне iman nuru çeşip, meşit aşıla. Şuşu көркем tantanada, Müslüman rayon başlığı, rayon совeti reisi Ramil Hamzaoğlu Mollin, Tataristan Respublikası Diniye Nezareti Müftüyünün orunbasarı Rüstem Hazret Hayrullin, Künçüğüş Tübegi Kazıyı Elmet İmam Muhtesibi Fahim Hazret Ahmet Canov, Alabuğa Şahri Hamran İmam Muhtesibi Halim Hazret Şemsiddinov, Alabuğa'nın Spis Stroy Servis Cemiyeti General Direktörü Yaktaşımız Reşit Galaoğlu Habirov, Müslim Rayonu İmam Muhtesibi Münir Hazret Burhanov, rayon cemaatçiligi, rayon ağıl meşitler imamları, Krasnoyar hem başka ağıl dindarları katnaşa. Hürmetli cemaat, her izge iş, izge duadan başlanam. Bugün de izge işini duadan Kur'an suresinden başlıyoruz. Söz birle Musa Hazret Şamilov'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك هم خير البرية سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا يا تواب الرحيم يا جواد الكريم يا سميع العليم. Ya Rabbim şu kılgan Kur'an ayetlerini kabullardan kıl. Ya Rabbim şu neşitlerini kabullardan et. Şuşunu tırgızgan, kütergen, salgan kardeşlerimizden razı bol. Özlerine, yakınlarına, tuğanlarına, dostlarına isen sağlık, azap ömürler, mul rızıklar verip, türlü şirden, hasretten, küstülerden sakla ya Rabbim. Ya Rabbim şuşu meşid gırlep tırsan ide. Ya Rabbim şuşunda halık yenip, seni ibadet etip, senin dinin irenip tırsan ide ya Rabbim. Sen gene kabul edüşe, şuşu mübarek bulgan galefe günlerinde kılgan dua dileklerimizden kabullardan et. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك